Chain van Rooyen Koki Sibisi Mbokazi Dlamini Makaula Mbatha Hoto Mufukenga Makgopa ubufakazi eyiloke iqembu elithunyelwa ke iDulce Española osukwini ke lanamhlanje ibhenji eyilolelo kwena ayende Reyners Shalulile Lucas Ribeiro Amakati Speed Point itsizela phakazwe laseBrazil efikela eNingizimu Afrika yaqopha ke umlando yena ke uLucas Ribeiro Costa ulindwe lapha ke iqembu leMamelodi Sundowns kembukeli ukuthi ke lifike yilo ke ngempela ke elingabonakali lapha ke kuyithanela jobona ukuthi ke khona ke Orlando Pirates Makaula uthi void Otinje void Captain Makaula onside Makgopa nabufakazi phakathi boxini asibhekana lithuba nalithuba Khalakata Captain Makaula uqetha nge-speed point Otinje void ubizwa i-void wasebona lapha ke phasi kanokusho abona lapha ke Everest Makgopa uyangena uMakgopa eboxini ubona Raythoma Rayfetsa yadlala TV Yahlemnyam Raythoma Rayfetsa uthumfuke ningakhohlwa madoda ningfonele phakathi game ukhona into engiyiphethe elesibili igoli elidliwa umfukenga wasewadumizana kaMakgopa uthi uyalidlalela ibhola Raythoma Rayfetsa yadlala TV wadlala umtshini we-satellite Yahlemnyam emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo 2 Orlando Pirates igama la eqenjini lawo ke Orlando Pirates usuka ke emazingeni aphansi yena ke uMbokazi ezophakanyiswa futhi iyo lapha ke Mamelodi Sundowns phakamisa uqoqosho ngenasikhundla phakathi eboxini isinda ngokulambisa Orlando Pirates izobesekela lapha Mfukenga salaphansi Mfukenga uthula Mpempe inkundla imanzi umdlalo omuhle ke awuqhubeke engaphakela inkundla ke Teboho Mokoena City siyaya speed point City siyayela speed point ora ke Orlando Pirates ibiza lapha ke manager ethi nje void Kabelo Dlamini liba hlaka Kabelo Dlamini faka John Hoto benefika abasentia phakathi boxini sebenza lapha emuva yena Suarez Hoto futhi John Hoto tazame yokuza uyavimba Ronwen Williams usele phansi ekhulisa uMutawu Raythoma Rayfetsa Makgopa nabufakazi uqeda ngoSuarez Dlamini wenze njani liba hlakayi Kabelo Dlamini Raythoma Rayfetsa tazame yokuza tazame yokuza ayizobe sekwela lapha konqoqosho ngenasikhundla Teboho Mokoena ayifasa kancane lapha ke uJayden Adams sibheka lapha ke iHam Reyners umbambe ngajiki Shalulile angena soke sibonke sizothi sikhuphuke yini kulesi siwombe lesi sibheka lapha ke iHam Reyners uyacela kodwa kaphethwe speed point sibheka lapha ke speed point sibhekene neTNP
kahle leyanto uyiboneke ephepheni lamagwinya igcwele amafutha akayibonanga kahle ke neze yena ke iHlab Reiners ukube ke beze ebeyibone kahle ebezoyenza kahle ke uReiners ethi uyaqethuka Suarez uyofuna lapha ke Jayden Adams uyagoqa Adams othika nompempu umdlalo uqhubeke Khuriso Mudau Kharagato bakhohlwa be-Orlando Pirates nangu Khuriso Mudau i-VIP nisijayivana abantu Khuriso Ofurvai Mudau ubuyisa ithemba kwabe Mamelodi Sundowns 2 Orlando Pirates 1 Mamelodi Sundowns iyaqala ke manje Mamelodi Sundowns iyashoshela ke manje uzongena Radio Bane umbatha uMakgopa uMfukenga ayiboke abaphumayo nanti-ke amagoli akhe lapha ke Lebohile Mofokeng athe wawabeka phakathi enethini yena ke uMfokeng kodwa ke bamdonsa ahleli lapha ke phezulu bena lapha ke uTito Evidence Makgopa uphumile emva uthi ke ethe wathinteka yena ke uMakgopa nanti ke ushintsho oluzothi ke lenziwe iyo lapha ke Orlando Pirates uzophuma Dion Hoto ungene lapha ke isithunywa into engenaqala Bandile Shandu owasezela ke igama eqenjini leMaritzburg United ngiyethemba ukuthi ke Void i-speed point masike sathi nje siyanyakaza uvele kubizwa imanager lapha ethilini kuthiwa nje Void i-speed point asisebenzi i-speed point asisebenzi sale phansi ingqongqosho ke nasikhundla ngendlela ke inkundla ke emanzi ke ngakhona ethi uzama ukuseyiva leliya bhola yena ke lapha ke